Pautuli kisnam glayat kisaindur yano hatum dei ladi kitok yu PAIDBAH kya manora ko jingkala kikala na koi ka party sa koi ka party na koi ka constituency sa koi constituency na koi ka government sa koi ka government kiyo hana bakin wanra ka jingkala hatu PAIDBAH kan ni jingkala ko bakari ko jongi kadai ban kiyo artet kayar arsut yanoin kino kisandur penban yala dia kasan perthai kasan perkhat kadai ban sandur ya kalawai jong kilong dien kipateng kibanang kha senek slaperthai ndai sousi pa bagi pait ya kini kita kebangi ki kwan mentoi simet ki transnam ki sarnempei ki rem dorbar ki klenathang ki chuat labang kabangan lut lu banong bagi dei tang ki suri kop sini langbrot bong baret piti kena kita gihe keran gini gihe yak tu balana ki joluti ya kan lawai long din ki potong mani kamja tampok si jama in North Long constituency hakeleng jokari haswawan serang nasanut boleh ngai khonsa badan subha presiden rangba syainga banofiru subhaya syalan ngakwa bankren balai ngabat scam ga khnam baros kata kadai ga si kumala pelat sansiin ya ga jele ga jonga barka khnam ngala pedesno apa lagi barka seng VPP kata ka bagitip ka voice of the people party nagajamit nrisya ngakuha akmat jong PAIDBAH hawasit abasay kung mga larong sa kajali jong politics lembaga sa peneslo ka jong lembaga sengknam naman ka doon kita kasing angur ang tikipor naman raong kita kinongelam but due to all political parties has failed to deliver the promises naman day ka daw baki political party kila fail lakhay ka knam na kamatagi bansa ka Sani seperti di mata kau, malah berngam tomat yai papa semua. Hak barang lui, pengarung si politics, ngerantang kau ke jengit. Banle om tang ke bapa, le banle ya ke badai. Ngaku Ahmad jumpi, tang si menit. Ngan pangat nanti papa, nama kene digasi ke bangalah. Penkut dia harus jadi pada kenam. Buat bola kami nak kenam. Mereka semua balong yang PAIDBAH nokersan juga 17 North Long constituency pada pilu baru. Bangasuh serong pat, ngasuh scam, bangayuk banrak lagi tak kenang rem, ban beteng yang kecil syakri ke sama. Hak berdei, hapok ke jalan, jong su, rambak nangilam. Iba arden mila bersaimut, iba juyang sat, nak bertaki dalba. Babun ba kimat jong kejai penriu syarang subhan mana sanut ngamdai balik drama ngamdai kejai tegam jemaah kamsha tang siminit Hari kapur, ngaku ada balong ibu pa. Sanjif. Haswa jema, saya seperti ngalapor ngam ting EI. Hakapur, kabangarong sa politics, balong EI. Lada mapi, papa, may jung ayon ni, may inaktif menta. Subamat may nga, batam kami pito pa. Kalit no, sa selajong, siya pa kapatay. Papa, ngantip, ya kaya ka bangalik kipor. Nga berngam nyipi
Banong ada pimi. Ban kersan. Yo tau nong elam habu bakam nong elam tikipor. Mi na yin. Le ada pim kersan padiu subah syong na yin. Marke yo pif bakla. Ngam kuat bangar nang bakla. Ngam kuat bagi khon kifti pateng jamar ki bakla. Papa ngai pima ya ke bakla jama. Ngalong innocent. Hagan ke jingrung ke jama si politics. Ngalasya elam bakla. Bandang kuat ban syai lam bakla bandang kuat ru banelam bakla dengan bat scam ya ke kentin go piki ong inga me kuat ban rong sel politics wat le tagi baba ngri le ya ke badai lui sipun pi balong aku boleh hidup song kenor berpria yang kejalang kabai tenang kabai pu iping ngangai scam mengaruh pada biru nilai tangan nilai dengiyo kabam lai kenta sa kenta nilai kelas tangan biang nilai itu penting kenapa bahkan ni kejengdan kejengpi kadai mengapa penting kenapa menginum penduk ya tak hok nam tak lawi joki longdin kipan sakha aku boleh kerpang du ane por yau nongelam rangba iba arden mila basaimot ngako ban keren yang ni kijing sya pi ru baro kat kata kijing dong kat kata kijing pen i yang tak ego ka bangidon baden yang suyai makan ni gentien hakipor ke balai ngaru walingo jadi kumu ngapoi sika VPP mari kibrio ngidon ketu kemensiam bonut lega songu yo play abang lah terwai dia man mi nak ram langsung man naik cikiwai ngan penting kena bangan yo ban ra lagi kenong den ngaso kemen bagi perta je teli bolos kata ban perta ban tweet nanti kalau basuk di ban lek dalam dia